Assalamu alaikum, hurmatlı Taşkömürlüktör. Biz azından Severni'de boks zalına geldik. Zam direktöründeki Düşen zam direktör Romanov Nurlan şu yerde boksör baldardı maşık kırat. Biz şu zalga kraskap geldik, 2 banka, 2 kişilik. Şu Rusya'dan jönötken bizim sadaka bilimlerinde iştewatkan jigit kızlarımızga terenin raşıklık berебиz. Har daim işlerine iyilik, den soluk. Allah razı olsun. Assalamu alaikum Cemal. Allah razı olsun. Barınaga jardam beratan melerge. Balдар üçü zal 11 yıldan beri açılgan 11 yıl oldu. Ortasında kişiye deme kılganбыз. Hazır şu senin jardamları менен Kuda kalsa kras kariler келип атат. Allah razı olsun barынаga. Жана дагы бул краска бир эле ушул зал эмес. Кудай кааласа мынакей. Бул жакта коридор бар экен. Андан сырткары центрдеги боксерский зал менен Дотстун залдарынын душойлору бүтүп калса, ушул жерге мындайынан душ кафелдеп аристон коюлуп, могул жагы жабылып, Кудай кааласа ниет бар, ошондо сиздердин жардамыңыздар менен бүтүрөбүз деген. Андан сырткары бул жер краскалангандан кийин могул жакта дагы тренировочный зал бар экен, качковый берген. Мынакей, ушул жактар дагы Кудай кааласа краскалайбыз деп атат. Allah razı olsun sizlerden.